re santse re golitile ke gopola pelo tsamoghi praise ke gopola pelo tsamoghi ya thata ya polo kafe a tsamanong a galalele go tlasela batimedi gongwe go boitumedi sa ga bao ba rekolotse ba ipela go tleng ga gagwe ba letile ba disitse re lebeletse re go lebeletse re lebeletse re santse re go letile Jesu morekuludi wa me wa itse ke bulukile solo felo ya go bona kuta uitumelela mohang mo bona watu di go bangwe ba batlataba ke tla go dumedisa thata ke letile ke disitse re lebeletse re go lebeletse re lebeletse re santse re go letile re lebeletse re go lebeletse re lebeletse re santse re go letile. Number 148. Pakinalija sonkaya kalikai praise. Pakinalija sonkaya kalikai konkisa mole fatinje. Kwa usio mwitu melo busule. Kale jeso hakipo ife. Kale hakupo ifo. Pakinale jeso kaya kale Kote kinale jeso hakinosi. Taladin tata eleke talame. Leva akantama isabotate. Kale jeso kendo ya pako. Kale kagupo ifo. Pakinale jeso kaya kale Kote kinale jeso karobala. Pakitela kimeruti eminso. Kitifa kisaka kikatoka. Kale jeso ekanale Kale hakupo ifo. Pakinale jeso kaya kale
I greet the Church of God in the mighty, wonderful name of Jesus Christ. Uh, I've been told that I have only 5 minutes. I hope that the message that I want to pass will get through in that 5 minutes. Amen. Without wasting any time, let us turn our books in the book of John, chapter 6. John, chapter 6. We are going to read verse 26. John, chapter 6, verse 26. The Bible reads, Then Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Let us pray. Dear God, we just read a verse from your Bible. In the name of Jesus Christ, we pray for the Holy Spirit to unpack it for us. Help us to carry this message and to live through with it. That's my humble prayer in the name of Jesus Christ. Amen. This evening, allow me to ask you just a simple question. Why do you follow him? Why do you follow him? That would be the title of my short sermon at here. The verse that we just read, we see people who had come to see Jesus. Before we got here, the Bible says that when you read the story from the previous verses, the Bible says that the previous day, Jesus Christ had gathered the multitude and he fed 5,000 people with just 5 loaves and 2 fishes, right? So after when he did this, the people came in the same spot where Jesus was the previous day. And then when they got here, they did not find him. The Bible says that they went into the boats and went to the other side of the sea. So when they got at the other side of the sea, when they got there, they find Jesus Christ. And then they ask him, How did you come here? And then Jesus Christ does not answer their question. He, in fact, rebuked them and asked them question. Verily, verily, I say unto you, you only seek me because not because you saw miracles, but because you did eat of loaves and were filled. When my brother Mulifi told me that I'd be given this sermonette, I wanted to refuse because at that time I was not okay. And then I prayed, but the Holy Spirit did his miracles. Here I am. So as I was thinking of the situation that I was going through and thinking of my relationship with God and thinking of who God is, I then decided that this is the right message for me and for you. So the Bible says that here are the people. They have followed Jesus Christ. They even went through the stress of crossing over the sea just to find where Jesus is, not because they have seen miracles, not because they believe that he can save them or something, but because we ate yesterday, so today we are going to eat. And then I thought, if we Christians, our faith is based on we ate yesterday, tomorrow we are going to eat, then we are headed to disappointment. If our faith is based on the fact that yesterday God blessed you, so tomorrow will bless you, then you are headed to a disappointment. The Bible says that he is here. He says to them, he says to these people, you are here just because you want more loaves, you want more fishes. You know, they wanted to turn Jesus into a sugar daddy. This guy can bless us. They wanted to make, many times they wanted to make him their king at that moment, because imagine having a king where you just go to him and then he just calls heaven and there are fishes and there are bread. So people wanted to follow this man because they thought, or they wanted something from him. That is, unfortunately, the faith of us Christians today.
We want to follow God because we want blessings from Him. And then if He doesn't bless us, God is useless. We can't follow Him. There are some of us who have sacrificed God because He could not bless us the way He blessed us yesterday. We go ahead and bless ourselves, follow into the things that we know exactly that God will not be with us through them. We gave ourselves into relationship. But we do so because yesterday we ate, today is like He's not giving us anything. So, in my conclusion, we do not worship God because He can bless us. We worship God because He's God and that is enough. If we worshiped God because of what He can do to us or for us, when He do what we want Him to do for us, we are going to lose our faith in Him. So our faith, brothers and sisters, should not be based on what He does, should be based on who He is. So that when today does not go like the way we planned, He is still God. Through sickness, through pain, through every situation that we face in life, He is still God. I call a relationship where or a situation where we want to worship God because He should do something for our or because He does something to us, as is a religion. So when God is calling us for a pure relationship with Him, we choose that selfish religion. A selfish religion is about me, so that when God doesn't do it for me, I can find a way to do it for myself. That is not, brothers and sisters, what God has called us for. Why do you follow Him? Closely as she made her way to Jesus, she stumbles through the tears that made her blind. She felt such pain, some spoke in anger. Her folks whispered, there's no place here for kind. Still on she came, through the shame that flushed her face, until at last she knelt before His feet. And though she spoke no words, everything she said was hers, as she poured her love for the Master from her box of alabaster. I've come to pour my praise on Him, like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash His feet with my tears and wipe Him with my hair. You were there
You did not feel what I felt when He wrapped His loving arms around me. And you don't know the cost of the oil in my alabaster bowl. I can forget the way life used to be. I was a prisoner through the sin that had me blind. I spent my days, all my life without measure, into a little treasure box I thought I'd found. Until the day when Jesus came to me and healed my soul with the wonder of His touch. So now I'm giving back to Him all the praise He's worthy of. I've been forgiven, that's why I love Him so much. I've come to pour my praise on Him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash His feet with my tears and wipe Him with mine, with my hair. You and then, my Jesus found me. You did not feel what I felt when He wrapped His loving arms around me. And you don't know the cost of the oil. Oh, you don't know the cost of my praise. You don't know the cost of the oil in my alabaster box. Re rapeleng. Morena le mmoloki wa rona, re dumedisa wena senata sa legodimo mo phirimaneng eno. Re lebogela go bo re tshegeditse ebile bo re ha tšhono ya go ta hano mo nakong eno. Ra se go hala morena. Baruti ba rona ba kelemile re simolotse ka yo monyenyane a re gakolola gore bogolo jwa gago bo kae, o re tshepile re ntse re tswa re se sepe gape le gago morena. Wa re tshepa ka tiro e tona e kana-kana. A latelelwa ke yo mongwe morena a re gakolola gore re se ka ra tolela mawatle dithapi hela morena. Re gakologele gore o mmoloki ebile ga o tlhoke gore go nne le lebaka la gore o bo le mmoloki wa rona. Rara yaanong re tsena mo nakong e nngwe gape taba re na le moruti o mongwe gape morena. Yaanong re mo lopela mo go wena gore o mo segogatse magoko a seka ba tswa mo go ene, a nna a tswa mo go wena yaka re utula a mangwe a na a tswa mo go wena morena. Ko bohelong ba dilo tsotlhe re batla gore re se go gale ka ntata ya tiriso ye o e neetseng mothanka wa gago. Re lopa tse tsotlhe re itse gore wena o mmoloki wa rona, segolobogolo ha re lopa re tsentse mo ditlhaloganyong tsa rona le mo dipelong tsa rona wa re araba. Ka leina la go kgosi ra rapela, amen.
Good evening, Church of God. Ke batla go le dumedisa ka leina le legolo la Kgosiso Moloki. Amen. I want to greet you in the mighty name of Jesus Christ. Ke mapatla-patla le tla intshwarela. I seem to be all over. Please forgive me. Ga ke itse gore ke beng ga kae ka gore molaetsa o tletse go gotlhe hela ha. Ke tloga ke phanika yaanong mme le gale Bible re bolela gore for God did not give us the spirit of fear, The Bible tells us that Modimo ga a re neela moya wa poifo, but of love, mme ha e but se of wa love. lerato, Sorry, o but re of neetse love. lorato, And of power wa thata, and of a sound mind. mme ebile le wa tlhaloganyo e tsepameng. Allow me once again to greet you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Nteta ke le dumedise ka leina le legolo la Jesu Kriste. Amen. Phuthego. I understand that Motswedi Church, Motswedi Youth has been on a mission. Ke tlhaloganya gore bašwa ba ba Motswedi ba ntse ba le mo maitlamo le maikaelelo. You started off by rising up Le simolotse ka go tlhatlhoga, and you prepared. la iketletsa kana la ipaakanya, You packed up your bags la phutha mesobana ya lona, and now you are taking off. mme anong ke ha la tlhatlhoga. Allow me to introduce the theme for this, is it a quarter? This month. Nteta nke le tlisetse molaetsa wa kgwedi e yotlhe. The theme is take off. Molaetsa kana ke gore tlhatlhogang. Ke rata go opela mme ha ke go itse. I love to sing, but I really don't know how to. And as we talk about taking off, Mme jaanong ga re bua ka go tlhatlhoga, I'm thinking of only one destination, go na le lehelo le le lengwe le re yang ko go lone le nka akanyang ka lone and hela. that is heaven. Mme jaanong ke ko le godimong. I would appreciate it if the chorister would come and take us through hymn number 144. Ha ne moopedisi a ka tla re opedisa number 144. Ke mo tseleng ya godimo ka metlha ke a tlhatlhoga. Amen. Ke mo tseleng ya godimo, praise. Ke mo tseleng ya godimo, metla ke tlatla ke rapela ke ya gone, morena nthoma godimo, morena ntsholetsa kene, ka tumelo le godimo, godimo go gaisano, morena nthoma godimo, akeletso go nam ngongorego le poifo le fa bangwe ba go rata, ke rapelela go morena ntsholetsa kene, ka tumelo godimo, Isafano, morena Antoma godimo, godimo, le fa satane ampulam, ka tumelo Kapelo ya baitsepi, morena nsoleta kenem, katumelen, odimo, odimo, aisafando, morena tomakodimo,
ke seng ka ho ya godimo ke bone teng halalelo ke rapeleng la godimo Morenang kisa godimo Morenang tole ka kemen ka tumelo le godimo godimo Isaac no Morenang toma godimo Morenang tole ta kemen ka tumelo le godimo godimo Isaac no Morenang toma godimo Yeah. Ha ne ke na le marapo hela nka be ke re Teresa le dule hale nka be re heditse ka pine e be re rapela re tsamaya. If I had the power, I would say the sermon has already been preached, so we could be praying and going home now. Mr. Duncan, if there is one assignment that I'm dodging, it is parenting. Ha go na le tiro e nngwe e leng gore ka re ke a e tshaba ke a e hapoga ke But gonna when the motsadi kana fullness go of time has tlhokomela. come, I shall come for lesson. Mme le gale ha nako e tla ke tla tla dithutong. Let me draw your attention to the text of the day. Ntse ke tsaya megopolo ya rona ke ise ko temaneng ya gompieno. I'm not a good preacher, I'm just sharing the word of God, you know. Ga ke moreri yo tiile mme le gale ke amogana le go la modimo hela. Our message is right there on the flyer. Molaetsa wa rona o mo pampitshaneng eo la itse. We are reading Luke chapter 15, verse 20. Luke 15:20. The Bible says he set off Baebele ya re mme a tlhatlhoga and went to his father. a ya kwa go rraagwe. But while he was afar off, Mme ano irile a sempe a le kgale his father saw him rraagwe a mmona and he was filled with compassion. a mo utlwela botlhoko kana a tlala ka kutlwelo botlhoko. A taboga a wela mo molaleng wa gagwe And kissed him. mme a mo atla. Oh, what manner of love is this? Yaanong ke lerato la mohuta mang lena. We need to get going. Re tshwanetse ke gore re tlhatlhoge re tsamaye. Christianity is not a stagnant religion. Sekeresete ga se tumelo e emeng go legolo gongwe fela. Mme jaanong jaaka re le masala re a We are a movement. jaaka re le masala re a tsamaya re mo loetong. That's why we sing this song that we just said. Ke sone se re sa tswang go opela pina e re ntse re e opela. Tseleng ya godimo, We are on higher ground. ka metlha re a tlhatloga. We are growing higher and higher times and times. Luke 15 is not written for a particular class of people who are wealthy. Luke 15 ga ya kwalwa segopa sa batho ba e leng gore ba humile. Luke 15 is written for the end time pilgrims, and that is you and I. Tota lekwalo le kwaletswe batho ba ba tshelang mo metlheng ya bofelo nna le wena. It is a chapter that has been written for Adventists. Ke temane kana kgaolo e kwaletsweng It is masala. a chapter that is written for young people, Ke kgaolo e kwaletsweng bašwa. people with a form of godliness but denying the power thereof. Batho ba ba nang le setshwano kana setshwano sa bo modimo. People Mme with ba a- laola ba itatola thata ya one. People with wealth and a sound knowledge of the SOP. Batho ba ba itseng dibuka tsa ga mmawaete. And the Bible says he set off and went. Mme anong Baebele ya re a tlhatlhoga a tsamaya. We need to make a deliberate move Re tshwanetse ke gore re tseye tshwetso re ikaeletse. and head towards the direction of heaven. Mme anong ebe re tsamaela ka ga letlhakoreng la. Because he has promised that he's going to prepare a nation for us. Ka gore o re boleletse gore o tla re baakanyetsa madulo a magolo. Pina ne e re godimo go gaetsagala. The song was saying, up there it's better than here. So we need to make a deliberate move.
jaanong re tshwanetse ke gore re tseye tshwetso re ikiteile sehuba We need to set off like the prodigal son. re and go tshwanetse to ke gore our re father. tlhatlhoge jaaka morwa sesenyi re ye kwa ga rraeno Nations have been prepared for us to inhabit them. madulo a magolo ra baakanyeditswe gore re ye go nna koo We need to occupy those mansions. mme jaanong re tshwanetse ke gore re ye go nna mo mantlong a John 14, verse 1 to 3. Johana 14 kgaolo ya ntlha go ya ko go ya boraro Let not your heart be troubled. a dipelo tsa lona di seka tsa huduega Ye believe in me, believe also in my Father. lona ba e leng gore le dumetse mo go nna dumelang gape mo go rraetsho And in my father's house are many mansions. mme jaanong ko ntlong ya ga rara go na le bodulo bo bontsi If it were not so, I would have told you. ga ne go sa nna jalo e ka be ke le boleletse This should be an encouragement to us as we journey towards se heaven. e tshwanetse ke gore nne se se re thuthugatsang jaaka re tlhatlhoga re tsamaya Come with excuses. ga ra tshwanna go tla ka mabaka We need not to be afraid ga ra tshwanna go boifa because the psalmist says, ka gore mopesalema wa re His word is a lamp ya re legoko la gagwe ke lesedi la dikgato and a tsa me light unto our path. mme ebile ke lesedi le le bonetsang tsela ya me Remember the Israelites as they were journeying from Egypt to the promised land. o gakologa le baiseraele ga ba tswa ko egepeto ba ya ko kanana There was a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. go ne go na le letsatsi le neng le ba etelela pele bosigo na le ne ba etelela pele bosigo le leru le leng le ba sireletsa motshegare I'm simply dissecting the verse that is there on the flyer. tota ke leka gore go leka go tsenelela mo temaneng e mo lekwalong la rona leng And then I have started with this phrase, he set off and went. jaanong ke simolotse ka legoko lena la gore o tlhatlhogile We need to be deliberate about our move to heaven. re tshwanetse ke gore re tsepame ka loeto la rona la go ya ko legodimong My second point, ntlha ya me ya bobedi there is a conjunction there. It says but. go na le kopanyi le le reng mme But cancels everything that came before it. kana legoko lena la mme le sutlha sengwe le sengwe se se tlang pele ga lone Allow me to say to you this evening, ntetlang ke le re ke re bosigong bono there is a bud of grace that has been given go na le mme wa mautlwelo botlhoko e leng gore re o neetswe for everyone who makes a paradigm shift to focus on heavenly o things. neetswe mongwe le mongwe yo o tsang tshwetso e tona go ya legodimong But cancels the piggery life of the prodigal son. legoko lena mme le sutlha botshelo jwa sekolobe la morwa sesenyi The word but cancels the character that he portrayed while he was in that land. le sutlha setho se neng a se tshwere ga a le ko lehatsheng leo The word but cancels the deportment, how he portrayed himself while he was there. legoko lena mme le sutlha itsholo ya gagwe yena a itshola ka yone It cancels the smell of pigs that he came with. le sutlha monko wa sekolobe yo neng a tla ka one It cancels the diet that he subscribed to when he was le be there. le sutlha le ka ga neng a ja ka teng ga a le ko lehatsheng lone leo Mokwadi wa pina ba re, and then the songwriter says mo pelong ya motho o raelwang go na le sengwe se se ka bolokwang. in a person's heart who is tempted there is something that can be seen there is something that can be said saved phuthego Now we are going to our next point. yaanong re ya ko ntlheng ye nngwe The phrase says, while he was far off, temana e bua jalo gore e rile a sampe a le kgakajana while he was afar off, ha a santse a le kgakajana allow me to say to you this evening, ntle ke le re ke re on our journey to heaven, mo loetong la rona go ya ko legodimong while we are a distance away, ga re sampe re le kgale re le kwa our Father prepares himself to meet us halfway. ra rona wa re bona mme ebile o ipaakanyetsa gore kgatlhantsha re sa le kgakala Even when we go through the valleys of the shadows of death, le ha re ralla mogorogoro wa lebitla la leso even though we are hard pressed from every side, le ha re ntse re patisiwa dintlha tsotlhe there is a Father go na le rraeno yo leng preparing himself to meet us halfway a ipaakanyetsa go tla go re kopantsha so that he can take us into glory land. gore a tla re tsaya re ise ko lehatsheng la kgalalelo You might lose direction. o ka latlhegelwa ke mmepe phuthego
But rest assured, there is a brother, mente ke go ruruhaletse gore go na le mokauleng King Jesus himself. kgosi Jesu Kriste ka sebele. Allow me to shine about heaven. Nte ke ikgatlhe ka legodimo. We are told that a question will be asked, Re bolelelwa gore potso e tla botswa mang, and he will step up and say, mme anong o tla emella a be a re, these are they a re ba ke bone that have gone out of a great tribulation ba ba raletseng kgwetlho ye tona and have washed their robes in the blood of the mme Lamb. ba tlhatswa dikobo tsa bone ka madi a kwana. We are not alone. Ga re esi. And if God is for us, nothing can be against Mme anong us. ha modimo a le mo letlhakoreng la rona ga gona sepe se se ka nnang kgatlhanong le rona. We are wrestling against flesh and blood. We are not wrestling against flesh and blood, Ga re lwe kgatlhanong le nama le madi, but against principalities and powers of darkness. in mme high re lwa places. kgatlhanong le dithona tsa lefifi. But let me assure you once again, there is a brother. Ke le gakoleng gape gore go na le His name is Jesus. leina la gagwe Yesu, He will walk with us every step of the way. mme o tla tsamaya le rona kgato nngwe le nngwe. Remember the book of Matthew chapter 19 verse 20. When you go down there, he O says, gakologelwe- and lo, I will be with you A re o itse gore ke tla nna le wena mo go Matayo to the very end of times. go ya ko bokhutlhong jwa dinako. On our journey to heaven, Jaanong mo leetong la rona go ya ko he will legodimo be with us every a step. na le rona kgato nngwe le nngwe. That is our brother. Yo ke ene mokauleng wa rona. Another phrase says, he's so God. God who sees. Re direla mo yo bona o na ha bopameng ka He teng. saw how he malnourished he was. A bona ka ha tlhokileng dikotla ka teng. Fatigue was. Letsapa le ne le kwadilwe mo sefatlhego. Thank God because he is a God who doesn't look aimlessly. Re leboga modimo ka gore ke modimo yo o sa di tlhaloga. The purpose, Wa lebellana le lebaka la gore ke eng a compassion. Baebele re bole gore pelo ya gwe ne a tlala ka kutlwelo botlhoko. We are told that his compassions fail not. Lwa jalo gore mautlwelo botlhoko a gagwe ga a palele. And his ga a mercies are retelele. renewed each and every day. Mme ebile mautlwelo botlhoko a gagwe a ntšhafadiwa tsatsi le letsatsi. This is a father that we serve. Yo ke ene rra eno yo re mo On our journey direlang. to heaven, Yaanong mo nothing can be against us. mme ebile gona sepe se se ka nnang kgatlhanong le Allow me rona. to say to you this evening, Ntetla ke re God will walk with you every step of the way. modimo o tla tsamaya le wena loeto lengwe le lengwe. Don't despair. O ska wa utlwa botlhoko. Press up. Gatelela ko pele. Gain new heights every day. O tlhatlhoge o ye ko go tsi. Take off the filthy garments of sin Apola seaparo se se leswe seo sa sebe. and head towards heaven. Mme anong o ye kwa ko legodimong. Take off Tlhatlhoga and go to glory land. o ye kwa ko lehatsheng la kgalalelo. We don't have to waste. Ga re gore re e senye. My prayer, this may lift us up Thapelo ya me bosigong bono ke gore modimo e ka ra ka re and let tlhatlhosa. us go to glory land. Mme ebile re tsamaye re ye ko lehatsheng la kgalalelo. Some of us have stopped along the way. Bangwe ba rona re eme mo loetong ka Some of us pack the bags and to unpack them. ba bangwe re ra phutha dibeke tsa rona ra boela ko morago go ra phutholla. Haven't decided. Bangwe ba rona re lebile hela ga re itse re tseye tshwetso. Tota o tla nna o ntse o pota ka ha le ka ha o sa tseye tshwetso leng. Text. Joshua chapter 24 verse 15. The Bible says, Joshua 24:15 Bible go lebega go le bosula mo go lona gore le direle modimo. choose this day whom you shall serve. Tsa ntshwetso mo letsatsing lena gore le tla direla Whether the gods of the Amorites in whose land you dwell in, kana ke badimo ba bo rra lona ba Amorai ba neng ba direla, or the gods your father served on the other side of the river. kana badimo ba bo rra lona ba neng ba direla ka kwa ga noka. And Joshua concluded by saying, Joshua o tswala ka gore as for me and my household,
a re ga e le nna le ba lelapa la me we will serve the Lord. re tla direla morena. Brethren, we don't have any abiding city here. Ga rena bodulo bope jwa se nnela ruri gana. We seek a city out of sight, Re batla toropo e leng gore e ka se bonwe ka matlho, and its name is Zion. mme anong leina la yone ke Sione. The Lord is there, Morena o gone koo. and this city is shining with everlasting light. Mme anong toropo ena e phatsima ka kgalalelo e senang bokhutlo. How far is home? Tota ko lapeng go bokgakala bo le kae? We are not far from home. Ga re kgakala. The songwriter says, Mokwadi wa pina a re, "Ha go kgakala ko gae." a re, it is not far from home. Ka botsa molebedi mme a ntlha a re, Then I asked the watcher and he said to me, "Lefifi le le ntsho le ile, go setse go tla moswa jaanong." he said, the darkness has gone and morning is coming. Mokwadi o mongwe a pina a ba re, "Le gae je go semphetogo se tlhabi le bofutsa." Amen. Phuthego, le tla e ranola. Ee, ke legae la masego. He says, yes, it is a home of blessings. Ke mang yo o sa le rateng? Who does not love it? We all want to go to heaven. Rotlhe re batla go ya ko legodimong. O mongwe a ba re, "Ha go le metwa mo tseleng." And then one says, if the way is not good, Ha go le metwa, if it's stony on the way, if it's stony on the way, gopola ka yo o e rweleng. think about him who carried it. Ha o utlwagala pelo, And when you are hurt in the spirit o or in the heart, itsagetse ene o tsamaya le wena mo the tseleng. one who is walking with you is hurting even more. Mokwadi o mongwe a pina a ba re, Then one songwriter said, "Lefatshe le teng je le ntle thata, says there is a land that is beautiful. ka tumelo le bonela kgaka By faith we see it afar, mme gone ra rateng koo o rile tile but our Father there waits for us, ene o re baakanyeditse bonno." and He has prepared a dwelling for us. Allow me to say to you, brethren, this Ke evening, tla ke le re ke re ba ka o lengwe bosigong ba gompieno. heaven is real, Legodimo le a tshela. and let us not be comfortable. Mme anong a re ska ra kgoba, a re ska ra iketla. Let us remember this one thing, that we are pilgrims. Mme anong re gakologeleng hela gore re ba jaki. Heaven is waiting for its occupants. Legodimo le emetse banni ba lone. Make a decision to be part of heaven. Tsa tshwetso ya go nna monni wa legodimo. You may be far off, O ka tswa o le kgakala, but the Father is looking. but rraeno o lebeletse. He is not looking aimlessly or purposelessly. Ga a leba hela a sa tlhaloganye. He wants to embrace you into heaven. O batla gore a go atlele mo legodimong. Re bolela gore ka ditso tsa Sehebera, We are told that according to the Hebrews history or culture, the young men in the Hebrew nation, they used to go away. Ba tsamaya jalo, ba tsamaya jaaka morwa sising. Basha ka nako eo ya Sehebero ba ne ba tsamaya, they would do like the prodigal son. Ba tsaya gotlhe mo e leng gore ke ba ne ba ka go newa e le boswa jwa bone. They would take all that they could as their inheritance. And they will go to a faraway place. Ebe Ko ba ya kgakala to. kwa ko kgakala. They will be forgotten for some time. Ba ne ba lebalwa ka lebakanyana. And re bolela gore bontsi jwa bone ba ne ba sa boe. And we are told that many of them did not come back. Ba ne ba seke ba boa. They never would come back. Go be go nna le sekai se le sengwe hela ke se. And then one example is here. Yo e leng gore o na tharabologela. One who regained conscious of himself. Re bolela gore ga te ragwe We are told that his father, o na nna a letile a lebeletse mo tseleng. he would wait and look on the road. Gore ha o ka tshokana mosimanyane o la bua, That by any chance, if that boy comes back, ke a go amogela ke le rragwe. I am going to welcome him as his father. Ka gore molaetsa o ne ba bohiwa ga ba tsamane le gore o se ka lo tlhalo boela kwa. Ha le kitla lo amogela. Because what they were told was that never come back here because you will not be. But we are told Borra bone That- ka motsadi ha na ka a mo amogela. their father or a parent, if they accept them back A ba ira jaaka rra go morwa sisinya a dirile. and did as this father did, O na tla ba dirile matlhabisa ditlhong a bohelo mo tšhabeng eo. he would have been a disgrace to the community.
Ntetlang ke lo boleleng gore Jesu o ititlile gore a nne matlhabise ditlhong gore a re amogele mo mmusong wa legodimo. Allow me to tell you that God has made himself to be a disgrace by welcoming E nne yo us, o tshegwang ka ntatane lena le wena. to be looked upon with contempt because of you. With these words, dear young people of Motswedi Church, Ka mahoko ana, bašwa ba Motswedi, straighten up your ways. baakanya ditsela tsa gago, Come closer to the Lord tla gaufi le Morena, and focus on the journey that is before you. mme o bo o tsepame mo loetong le le go emeng ga pele. There will be obstacles along the way. Dikgwetlho di tla nna mo tseleng, But one thing is certain, mme selo se re ka se rufatsang ke se the sengwe. Lord will drive away those obstacles. Morena o tla ntsha dikgwetlho tseo ha thoko ga He gago, will pave the way for us. o tla go bankanyetsa tsela. Let us not set our affections on things of this earth. A re se ka ra tsenya pelo ya rona, lorato la rona mo dilong tsa lefatshe Let lena. us set our affections on things above. A re beng lorato la rona mo dilong tse di ko godimo, Because there is a mansion that is awaiting you. ka gore mention ke o le go The emetse yone. Lord is awaiting to live with you eternally. Morena o go emetse go nna le wena ka bosakhutlheng. Why don't you make it a point Yaanong keng o sa ire gore e nne lebaka that you go to heaven? gore o ye le godimong. May God bless the reading of His word. A Morena a se go fatse padi ya lefoko la gagwe. A rapele. Moleko wa rona o ko legodimong, our Father, our friend and our Savior, Lord, we thank you this evening for we have been reminded, oh dear Father, of your love. Re gakolotse morena wa rona ka lorato la gago le e leng gore le dira gore o se ka re thoboga. Re gakolola morena lorato la gago le le dirang gore o nne pelotelele mo go rona mmoloki. And dear Father Lord, ga gona any measure of scale, oh dear Father Lord, that can be enough to quantify your love for us. Ra kopa gore Morena o re thuse to understand this. Mme Morena wa rona ko legodimong, we pray more importantly, Lord, this evening, that may you help us to comprehend your love in our lives. Perhaps, dear Father Lord, we are still far off, Lord, because we don't really understand what love is. Morena, re rute ka lorato la gago. Re rute ka ga o re ratang ka teng, and may we truly understand, and just like the prodigal son, may we say, I'm going to arise and go back to my father's house. Ka gore Morena, lorato la gago ke lone hela le ka re ngokang. Lorato la gago ke lone e leng gore when we are far off, Lord, you can call us back home. Morena rena mo bontsi ba gompieno ra go lopa ra re, oh dear Father Lord, may you break our hearts of stones with your love. A dipelo tsa rona Morena tse di kwakwaletseng tse e leng gore ga di utlwe sepe Morena, we cannot even show love to our friends or our families, di thubake Morena, so that we can understand your love, we can comprehend it, and we can even understand that you even personified your love to us through Christ. Morena ko legodimong re thuse Morena gore mathabisa dithong a ga keresete a e leng gore ke mpho yone o re ihile ga e nne le hela mo matshelong a rona. Gore when Christ was up there in Calvary and they were spitting on him, oh dear Father Lord, you can say, oh, it was worth it. It was worth it. Be here with my sons. Now I'm here with my daughters. Oh dear Father, this morning we ask, this evening we ask of this. May be so apparent in our lives that such that Lord, thank you, oh Father, this evening for your blessing.
Bless every one of us who is here today. Re se go hatsa hela ka e seng sepe hela ga go morena. Re se ka ra go salla morago jaaka sebui se ne se bua dithapi le dilofo. We hunger, oh dear Father, Lord, yes, Lord, but may it not be the only reason that we come to you. May it not be the only reason, dear Father, that we may cross even seas and climb on higher mountains, oh dear Father, just for the stomach. Re thuse marana ko le godimo re ingangatelle ka wena. Re thuse marana ko le godimo re itshwarelle ka wena. Ka gore lorato la gago morena is the only thing that can help us survive this world that we live in. Nna le rena te bara ko malapeng ba balla mongolo mongwe yo o tswang ga le ba lelapa la gago morena mo tseleng le bosigo as we lay defenseless in our sleep morena re tswelela ntse o re babaletse until we meet again in the morning. In Christ's name we have prayed, amen. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We 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 thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Ria lebucha, 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 That's okay. Yo tana le morana ke ma, yo tana le morana ke ma, yo tana le morana ke ma, yo tana yo tana yo tana le morana ke ma, yo tana le morana ke ma, yo tana le morana ke ma. Yo tanana, yo tanana, yo thinking boy, yo thinking boy, yo tanana, yo tanana, yo tanana, yo thinking boy, yo tanana. Yo tanana, yo tanana, yo tanana.